Haya basi ya AZ Films Fabri sanga noneho bitavuga rero yikore neza utuje. I'm gonna go take a shit. When I come back, ngiye gucurika icupa sorry ngiye do unto yourself. Hari umugani wa kera uvuga ngo ukora ikikurimo. Unto you. Trust me. Aho kugira ngo abandi bakoresha ikikurimo. Nyizera rero ibyo nkubwira nuko. Three people I trust. Cyara abantu batatu bonyene nizera. Private first class Leia. Go see private first class Leia. Private first class David Solomon. Na private first class David. Mukunda kwita Trigger na Salomo w'umwana mwiza ariko kirihe noneho. Salomo w'umwana mwiza technician. And Corporal Paul Hernandez. Harya mukoporo wundi bamwitana. Paul Hernandez. How would you know that? Ubizi ute? I know everything about you, Gabriel. Gabriel we nkuziho byinshi. Thomas and Martha. Wavutse kwa Thomas na Marita ni isko ni Thomas nyoko ni Marita. The average student. Wari umunyeshuri ura usanzwe uza muri kategoria B. Had a knack for building and fixing things. Join the Marines. Waje kuja mu gisirikare nyumushaka kugira ibintu ukosora. Straight out of high school. Ukisoza amashuri nyine wahise ujya mu gisirikare. Iraq in 2011. Wakoze mu gisirikare kugeza igihe wagiriye muri Iraq muri 2011. Then you took your knack for fixing things and your lack of ambition. Ibintu wavugaga kugiye gukosora amakosa birakujabuka. Now you are. What could God want with me? None se Imana irashaka ko nkora iki? Mugabo hejuru bwavuze n'Imana. Been chosen to defend the earth against. Wa musore waratoranyijwe ngo urinde isi. Uyirinde umugabo bita Mikaire. Ndetse n'igisirikare cye cy'amadayimoni. All right. Okay. Even if this was true, nimba ibyo uvuga ari ukuri. Why me? Kubera iki ari nge watoranyijwe? Did something that you wish you could take back. Umusa wari wigera ukora ikintu wifuje gukora ariko nyuma ukicuza utiyomba ntaragikoze. Cyari byakora. At night to this very day. Cya kintu kiguhiga ninjoro kikaguhiga n'amanywa muri wowe ukumva cyakubujije amahoro. Maybe he sent me here because the Almighty wants you to find inner peace. Wabona impamvu Imana yanyohereje hano ari ukugira ngo ubone amahoro yo mu mutima. Ukora icyo wumva kigufasha gutuza. What I have to do. Nkora iki rero? Nkora iki? The Archangel Michael has closed the gates of hell. Marayika Mikaire yafunze amarembo y'ikuzimu. Roho zose zari kwerekeza ikuzimu z'abanyabyaha zabuze aho zica ngo zigende zabaniwe mw'iyi si. Nimo ziri. Umve. He's using them to build. Rero ari veteran yo bavuze VA aba ni veteran. Place in Inglewood. It bounced me after 2 months. Mwana umusa ibyabaye byarabaye nyuma y'amezi abiri byakurikiye. Barambwiraga ngo biraza kumera neza. Sibyo. I lasted a week. Namaze hafi cyumweru nta muntu unyitayeho ni kwa muganga. Exactly what she needs to help you keep clean. Wabona ibari byo ariko bikeneye gutuma uguma umeze neza mwana. Ibiki ushatse kuvuga ibiki? I know you missed the action. Ndabizi ukumbuye kujya mu kazi sibyo? Being out in the field. Tukajya kuri field mu kazi. That's what you're good at. Erega nibyo ushoboye kujya ku rugamba. Back out there is going to help you find your old self again. Ndabizi nidusubira ku rugamba biraza gutuma utangira kwibona wewe wakera. Umusa wahoze ukomeye. It'll push. Icyo ukeneye ni akantu gato kagusunika tu. Kandi ndakeka ari akangaka kagusunika sibyo? Sinzi impamvu kinyizera mwana. We're brothers. Turi abavandimwe reka. You always had my back. Iteka ryose wacungaga umugongo wanjye. Munanjye ndi gucunga wawe mwana. Sibyo? Hakuno umurara namwumvishije. Tujye mu kazi ryari se maniga. Tujye mu kazi ryari. Timu umusore amaze kuyikurikirana hakuno arayihize yose arayize. Muso uracyashoboye ariko acyafitemo akantu kakabaraga mo gake gake. Nta kintu mvuze. Barakwereka wa mukobwa nawe bajyanye mu rugamba kera. Mwamubwiye ati nsigaye nifitiye famiye ubu nta n'ahantu najya nta n'ikintu twanavugana. Ari hakuno. Ari hano. Kize gutya. Tangira kubona akana ke. Ari mu kibathtub. Yijanditsemo atangira kubona akana kakangukira hejuru karabaye. Hey! Kangukiye hejuru. Bari abantu bari kuvuga ngo wavanaho ruriya rufuro. Hanyuma sera. Basore baje mu mwitozo. Bamaze igihe badakora akazi.
I guess I owe you 20, Trigger. Sorry. ndakeka nkurimo veri Trigger we bare Sage One day. umunsi umwe Sure. bizakunda. Okay, Oh. we Paul Paul, we time to call it a day. nicyo gigurekera See you umwana at the rendezvous point. All right? tuze guhurira Yeah. kuri rendezvous. Okay, sana aribi bacaho bano Pay up, Sarge. saa kuno sasu ari umusore hano ufite igipimo shaho udahusha. tuvuye aho ngaho tugaruke George ati Bilisi Hey, us. sinzi ngo ni hehe ibyo bibazo bizabera mwana. Sasa yaje gusobanura genga amaze iminsi akurikiranya ngo ni umuntu ujya umubonekera. The voice would tell me, you know, Balthazar. Mwana njye n'ijwi ryambwiraga ry'umuntu bita Baritazari. Kuki barikanga I know how it sounds, nyine believe. ndabizi uburyo muri bubyumvemo ariko I'm munyizere confident he'll let me know. nari mfite confidence ko ari bumenyeshe. Okay, kiraho Leia. Leia wa mukobwa nawe yaraje nanjye nabafasha Sage. ubwo ni sergeant baba bahinnye. Hey! Mwana bimeze bite se mwana? Barwananye urugamba kuva kera nuko umugore yaje kwishakira umugabo ababo babaye ibirara bihora byasinze biri mu ntambara. Do I had bavuye muri Iraq 2011. daughter and I just knew I had to be here. Mwana sinzi yerekwa nagize ariko bita mbona ko nkeneye kuba ndi Did you hano. see? Wabonye iki? Just knew you were right. Icyo nzi nuko namenye ko wari uri mukuri mwana. Byo wavuze ari ukuri koko. Rebe byo byarabaye. Gusa twabonye This place is beautiful. umusa ko hano hantu ari heza. Hard to believe there's so much evil here. Yizere ko nta kintu kibi kiba hano. A lot of history, a lot of disagreement. Mwana ahantu haba amateka menshi buri haba hari na byinshi abantu batemeranyaho. Hakuno Barabasi da Barabasi yukumanura hano kirahure hari akagabo yabonye to kariya nka Fabrice mifupa to eka hey hari akagabo yabonye abandi ntibakaboniye barikomereza muri cross country yabo bakomeza imbere. Komeza imbere hakuno umukobwa Leia nawe. Okay, Let's see. reka turebe wagwani. Rongera asubiza umutwe mu mazi ko yagasubije umutwe mu mazi umukobwa. Uyu ari mu mazi hari ibintu abona wabonekerwa ari mu mazi do utangiye kubona ahantu handitse nimba ari riri nimba ari lila nimba ari iki sinzi ntabwo mbibonye neza ariko rikanga ibi ikintu cy'igishushanyo kimeze nk'icy'umugore uri kuguruka. Umugore arikanga iramucanga. Tuvuye twigarukira imbari muri Antonove do. Ewana bimeze bite se? Ndaje mu kanya. Sono uri hano riko. Here you go. Musa So I searched the area and I found no establishment with the name nashatse ahantu hose ariko nta hantu nigeze mbona of Lila. hari izina ryitwa Lila. Wapi? It's a partial sign, right? Ikimenyetso wabonye se wakibonye neza cyangwa wakibonye igice? Probably not the full name. Wabona n'izina waribonye igice mwana utaribonye ryose. Yeah, but I thought that name would have some significance. Yego ariko ndakeka iryo zina hari icyo ryari risobanura. Iriya zina. Being Ikimenyetso wabonye se cyo cyane iyo ni. nighttime or something. And a nude angel. Dufite inyuguti ya D tukagira izina Lila na marayika wambaye ubusa. Sounds like an Ibimenyetso uyu mukobwa yabonekeye. excellent Friday night to me. Numva ariko hajyaho ni nko kuwa gatanu nijoro kuri njyewe. Ewana. Delilah. Wait a minute. Uretse gato mwana cyangwa iyo D ibanza imbere ya Lila ivuze izina Delila. Hey! Maybe it. Hey! Kibunda kiri hano. Aho baje. Ni umugore uri hano. Do. We were expecting a Newton. Twari tuzi ko ari Newton dusanga hano. Never gave up on you. Ariko Imana yo ntiyagutereranye. His avenging angel. Marayika w'Imana ushinzwe guhora nuko Imana. His warrior of peace. Yari afite indwanyi z'amahoro. Warriors of peace. Do you know why it is that the team followed you here? Ese uzi impamvu iri ekipe yagukurikiye kugera? Are you saying- Ebye
ibyo byarabaye wana. Nizere ko iki gifilime kinarangiye. Tayari filime irarangiye. Mwakoze kuza ubundi mwe mwicaye mu kanya busha z'abatemu. Sibyo? Tuzahure muzikurikira kuwa kabiri Savimba zadutamo. Abantu muzabasha kuhagera muzahagere kare. Kuwa gatanu ni Mr Nice araba ari hano. Mr Nice araba ari hano kuwa gatanu. Mukanya bushara agiye kuza kuri stage ubwo mwicare turyo show non stop.